henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第8章第18节到第22节，要跟从耶稣的人。Patas Matai 34 pah 34 kenai bitak 30 kenai kemasnegoy Yesu anka duma. Kini Yesu o mita ajahmut kan hablagan sejak temelibuh yan ni entari usa sipaw hiya sunaka tenegasan na. Kini miyah lamangawahyan ka kingan empetapatas. Empetagasa ana sumusa ana inu o itaku empesenegun sunan msa. Lamangawahyan ka Yesu lakabuh o nikan beling, kabahali o nikan ludo. Kaya ni laki sajak o ungat tepenan na ana inu suna. Lamangawahyan ka kingan duli tenegasan na. Tau lang, pausa ku rebong taman muhan mesa. Lamangawahyan ka Yesu, sinegun tenan. Palabangi dadahaya gam hokin ka wadam hokin suna.